I posljedno ljudi, dobro došli u još jednu od epizoda GTA 5. Idemo preći još koju misiju i nećemo se zajebavati više s tim. Sad imamo tu ovog macana, on je, šta je on? On je fotograf i šta on radi ne znam. A kao slijepio me brate, joj jebaću ti keo. Ok, Beverly's motorcycle. Uvozimo motor brate. Drive alongside Miranda's car, okay. Stick to that fucking limo like glue! Home wrecker! The fans have a right to know everything! He's a goddess! He's a whore! Yeah! Oh yeah! Give me more! Give me more. Pa šta slikaš toliko, brate? Koliko ide ta limuzina? Come on! You ruined Mark Bossenberg's wife's life! Man, they don't call her the silicone slattern for nothing. She looks like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her. Oh man, no wonder this whole town's in therapy. Možeš slikat, pičko. Day over 45. I love her. I hate her. We done yet? No, she still looks too good. I want the prisoner of war shot. That's where the big zeros are. You're an angel. An angel. Koliko ide ova limuzina jebote kad je motor ne možeš stići. Fuck you, Beverly. This one's mine. Oh no, it's that bottom feeder Madison. Shit, he's getting the money shots. Where's your dignity, man? Forget Miranda. We can't let him steal my exclusive. Get alongside him. I'll knock the weasel off. Stay on that bastard. He's getting away. Come on. Jesus, you didn't have to kill the guy. Oh, and this is coming from a fool that just tried to knock him off a moving motorcycle? Well, it's done now. Šta ti pričam? Neće meni neko krast moje novine, moje članke. Get the hell out of here. I šta ti kažem, There's a brate? small parking lot by the cafe we rented in the courtyard in Morningwood. Drop me there. You can keep the bike because I A, vidi look after kola. my people. All right, homie, it's been an education, dog. Brat mi je ostavio auto. Paparazzo mission. Paparazzo mission is done. Where is fucking... nemamo nijednu zelenu, da. Okej. Dobro idu ova kola, ne možeš reći ništa. Ovo je sad misija za Lester. Ovo je... A, de pomjeri me pičku materno. Dobro. To, šta je to? Isto Lester. I ovo. Aj, probat ćemo, mislim da to mora mijenjati karaktera. Nisam siguran. Mislim da moram karaktera mijenjati. Da bi prešli ovu iduću. No way. What the fuck, jesi ovo je mene brat uplašio sad? To je malo prošetamo da vidimo što ova kuja kaže. Hey, bitch, how are you? How are you today? Nemoj mi bježat, ona ni glavu okrećeš pička ti materina. Haha, kujica. To ide baje prema mene. To je crveno, brate, ide prema mene, možda je on taj. Ili moram promijeniti. Hey, you. Alo. A, koji ste vi pacijenti u pičku maternu? Kao što sam rekao, epizode će trajati između 10 i 15 minuta, ali evo, ova traje
isključivo 5 minuta, iako je 3 minute trajala misija. Mi se vidimo iduće, bacite like, share, subscribe, Instagram, TikTok, Kik, Facebook, svagdje možete me zapratiti. Sve možete naći na live-ovima od 8 do 9 sati pa nadalje streamamo, tako da ko igra Fortnite neka dođe na stream pa će se igrat s nama. Pozdrav!